Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsy ho lava koragna za fa hitako rahalako zandrilako Joakim ambadika magnano anazy fa raha roe telo volaniko eto foifoiky mandeha boka volagna ny fody vavabe Jokibe tsisy olo mahafody izy, olo mahafody vavanaka Zagnahary ndraiky razananaka. Antegna koa misy olatra antegna tsy mitsokoriky ben'olo. Misy fotoagna anginana, misy fotoagna ivolagnana, ary aroe mitambatra zegny magname hoe antegna mandiniky. Ny toetra raha misy eto amin'ny firenena Madagasikara tiako volagniny efa niohatra borana ataon'ireto mpitondra reto. Magnano main volagna ro jiaby compte faiky ny mpiaro fitondragna raha ataonareo fa trop. Azo atao jabora vava eky ny malagasy. Mivolagna to generaly Ravalomanana tamin'izy tany Rusy hoe fa tsisy atahorana ny sécurité à Madagasikara. Mampitokiky zany anao generaly, sady anao fa nampitokiky rangoela ndre amiral fofa mavozo anao. Donc anao koa za émission ranabavy Oltina Real hoe izy nagnotany Ratsiraka to tsy sakinao miteny général Ravalomanana namaly amiraly Ratsiraka Didi Ignace pe asonamo hoe matahotra ozy izy. Tsy izy ny matahotra anao, volagnan'olobe igny. Tsy izy ny matahotra anao fa le toetsaigninao. Mialatsiny aminao général Ravalomanana. Ova toetsaigny, olobe anao, sonjabe anao. Koa fa migaka ronono zegny, mangala vodiny kakazo fiezaky tambinao misisiko. Zegny natao hoe sonjabe misotro ronono aminay agny. Mitodika aminao za gouverneur Antananarivo Hery Rasoarimaka. Nivolagna anao fa tsisy olo sakanagna mivolagna eto, tsisy olo atao nino eto. Amin'ny avaratra agny mivolagna, masite koa zatra mangeto sarotro miogno. Anareo voantany hoe nite mivolagna hoe tanana ny zatra mivelatra sarotro mivokona. Raha ataonareo tsy voaovanareo, toetsaigninareo tsy voaovanareo, maty koa maty. Tagny a Tanzanie filoham-pirenena Mambahoaka Andry Nirina Rajoelina nivolagna fa hoe tsy Afrique, tsy Madagasikara rery misy olana amin'ny électricité. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Folo tsao tampon-taogno anao amin'ny fitondrana. Folo tsao tampon-taogno. Koa amitsaiky magnangy na amitsaiky lehilahy, dans 2 ans anao adolescent. Zany hoe valambifolo taogno. Folo tsao tampon-taogno tsisy raha niova, tsisy raha nandroso Madagasikara nandesinao. De sakinao mivolagna fa hoe tsy Madagasikara rery misy olana amin'ny électricité fa maro pays Afrique. Mba nifakafakianao, nidinidinianao zay volagna zegny président Andry Nirina Rajoelina dira Jojo. Pays d'Afrique, même ro misy problème d'électricité fa ro tsy milahatra rano. Pays d'Afrique, même ro misy problème d'électricité fa ro tsy tapagna compteur wala tsy tapagna jiro, tsy namegna délai fa ifagna jiro. Fa ninao
poretinareo vahoaka forcenareo agnefa-jiro nefa ny jiro tsy mandeha amin'ny Ambaribe io. Rango faela zay Ambaribe mivolagna aminao président mambahoaka ndray Tananarivo tsy lafo jiro mandilitra zay Ambaribe nefa zay tsisy jiro nefa zay tsisy rano. Est-ce que mba nizavanareo problème zegny Ambaribe? Est-ce que mba niresoudrenareo problème ny facture ny vahoaka Ambaribe? Baka zao misy fitondragna vaovao, misy maire atsika zao, bravo, félicitations aminao. Misy député atsika ao, za tseliky na regny député na maire nitsanga amin'ny assemblée, indrindra fa député ny Ambaribe mba niady, mba nikonkono ary nikoragna tamin'ny ministre ny Angovo hoe akory facture ny Ambaribe ty fa mitretry vahoaka sady tsy biletsy javely ataondreo aminazy. Iza baka tsika zao nipetraka baka maire, nipetraka baka député tsika fa elaela izy io da tsy nikina regny ndray mba nagnano hoe aty loi lalagna baka aminay Ambaribe fa mafy mahazo ny vahoaka ny Ambaribe. Non, tsary nisy. Monsieur le Président Andry Nirina Rajoelina, alohany anao ampitaha amin'ny hafa amboaratsiniky ny tanànanao. Tanànanao tsy voamboatra anao, tsy mivoatra, mihemitro. Anao mandeha mampirigna amin'ny Afrique namanao. Afrique namanao nefa lavitra. Anao zio la queue. Dis la queue zegny dans le cul. Tsy hainao koa izy. Raha tokony ataonao président miady maximum hoe mba nandeha 4e 5e karaha taloha alohan'ny farany atsika fa tsika fa farany pourri. Mialatsiny aminao président. Ny Afrikanina tsisy électricité karaha tsika ne société ndreo tsy milefa, société ndreo tsy mifody, entreprise miody fa ny tsika entreprise jiaby fa lefa, société jiaby mifody, piasa tsy miasa, vahoaka tsisy velitegna. De anao mbola tsy Madagasikara za raiky misy problème n'électricité. Na ino tsy nivahanao sahovoka rangoela folotsa tampotongo zegny tokony navitanao sahovoka. Dikan'izegny na anao tsy mahay mitondra na le gouvernementanao tsy aminany. Mialatsiny président. No moalialigny fa aligny be za nahazo message amin'ny fanamboaranareo Zandrilahy Fernand Selo mpagnano gazety. Eto mahagaga zaho mitodika amin'ny olavitry ny mpagnano gazety za ary indrindra ministre ny communication et de la culture. Anareo mivolagna hoe malalaka amin'ny faneho-kevitra. Mba aboaza edy madame, mba aboaza edy ny raha antony nanamboaranareo à 21h30 robe ny foka misy raha lazandry Fernand Selo mpagnano gazety. Nino raha nataony anareo? Anareo mpagnano, anareo membre ho lafitry ny mpagnano gazety. Tsy arignesa-peo nareo jusqu'à zao. Tsisy mpagnano gazety masaky mivola. Soi-disant misy association de journalistes de Madagascar, AJM. Aienareo. Koa raha momba fanjakagna, anareo malaky mitsanga. Fa zio rahalaitsika, zandritsika vady amanjanaka jusqu'à mingay Fernand Selo samborinareo à 21h30. Zegny ve misy sécurité générale Richard Ravalomanana. Magnino anareo manambotr'olo alignandro?
mitodika amin'ny olafitry ny mpagnano gazety za, association des journalistes de Madagascar. Azo atao karaha io asan'ny nama zay ety mba tagnatiny association journaliste de Madagascar io tamin'ny fahandrony. Zay ny agny ndreto mpagnano politique gegla tamin'ny andra zegny, fa zay tsy nisamborondro, wala zay tsy nivonigna karaha io. Fa anaro mpagnano gazety voasambotra, azy tsy mivola, azy tsy mitsakaraka hoe il le problème, non? Oh, samby fody vava. Fotony fitondrany malfaiteur eto. Mialatsiny fitondrany malfaiteur eto. Ry mpagnano gazety nama. Tsy za miaro Zandrilahy rahalahy Fernand Selo, fa za tsy enky nahita hoe ino raha ratsy nataony. Azovy olona sasainy, matoa anao volagninay mpagnano gazety, matoa anao volagninay mpagnano watawatta. Tsy manjary raha ataonao. Anao koa tsy tianao volagny, ataova raha manjary, ataova raha mahitsy. Ke mitodika za amin'ny namagna mpagnano gazety jiaby. Misy olo baka mivolagna fa matra, anao mampa journaliste ia. Maro aminareo tsy mahay fa zany ex-journaliste. Zany découvre Madagascar amin'ny asa fanaovana gazety. Nahezako tanàna maro Madagascar. Zany découvre tantarany Madagascar amin'ny maha-mpagnano gazety za. Za tsy mpagnano gazety popoko na capture karaha sasany. Fa zany nianatra, manana diplôme journaliste za. Ary manana vavolombelogno maro za amin'ny maha journaliste za. Mbola velogno sasany, zoky ray aman-dreny, rahalahy anabavy, mpagnano gazety. Maheza tsara hoe mpagnano gazety za. Ka eto amaranako izy, basy anareo ndraiky vandivandinareo fitondrana ty hoe malalaka. Oh, tsisy olo samborigny fagnano. Gendarme araka ny loharaноnazo nanambotra rahalahy Fernand Selo sy ny vady aman-janany jusqu'à ta téléphone iPhone 15 Pro nalainareo aminazy. Oh, andeha etsika ty. Andeha etsika ty. Zegny veny aminareo fandrosoana. Azafady. Zay tsy mpagnano gazety capture na misolelaka na amin'olo. Nine raha koa marina aboakanay amin'ny fahamarinana, volagninay amin'ny fahamarinana. Fa aza atao karaha io mpagnano gazety. Aza atao karaha io mpagnano gazety. Raha angatako mitsanganatsika fikambanam-ben'ny mpagnano gazety amin'ny raha mahazo rahalahytsika Fernand Selo. Tsy andeha amoronganareo dossier koa izy. Zany matetiky mivolagna fitondragna ty ne volaniko aminareo. Boka manisy momby, ny magnano ny mariny koa vangoendro kibay. Firy anareo tamin'ny fitondragna io. Anareo tamin'ny gouvernement to nadoso niala nagnano magouille. Vous êtes de magouilleurs. Est-ce que anareo samboriny na flotari? Tsisy. Na Tananarivo na ivelan-Tananarivo. Firy aminareo namodikody vola amin'ny public. Nagnano asany Bianco? Non. Nagnano asany haute cour justice ACJ? Non. Nagnano asany fitsaragna? Non. Kofa tsy fomba fitondragna? Lazoly. Fanjakagna matsiaro magnano fitsaragna izy. Fa koa ndraiky pisolelaka pinono, non. Oh, libre comme le vent. Salut Lamar Laurent. Que ama fikambanagna journaliste za
nitezaigna tagnatin'ny journalisty na antsary na antsoratra mangataka ministre ny culture communication za mangataka amin'ny fikambanambe ny AGM, Association des journalistes de Madagascar, indrindra anao madame la présidente ny AGM mitsangana aboahany marina nanamboaranareo rahalahy namagna Fernand Selo. Fôtiny izy magnaboaka raha marina, affaire marina maloto ataonareo de hoe ziska non andeha ietsika ty andeha ia dikan'izany tsy tianareo le mot dictature fa nareo dictature raha ataonareo a Madagascar. Fa tsy izy toetsy ratsy azovagna fa sora ratsy io koa fa napetaka an-Zagnahary io anao voe jery ratsy ova tsy nanjary nataonao il y a 5 ans 10 ans passé anao nipody amin'ny fitondragna amboara jery ke eto za mitodika amintsika jiaby zay mbola tsy naregny tsy nahe no moalihaly tamin'ny robia haly Zandrila Marcelo vady amanjana jusqu'à amin'ny téléphone nazy iPhone 15 Pro nalegna tegnan'nosy zato gendarme nanambotro izy Andrahaly tsy haiko lalagna baka eo manambotro olo Andrahaly igny fa za tsy enkina regny maromaro tany nandehanako Europe Afrique fa za tsy enkina regny ke hoe aligna andeha nambotro olo koa tsy a Madagascar matoboka isamborinareo haly o tsy fatokisanareo valeur nareo ndraiky tegnanareo ke eto za mampatsiaro atsika vahoaka fo zay he mivolagna eto zay tsy mila malaza karaha nareo député sénateur gouvernement président république mampatsiaro za raha miboaka boka zao la guerre korontagna entre Rwanda ndraiky République démocratique ni Congo. Nations Unies, Union africaine, organisme diable dans le monde entier contre arfang vola tsy mankasitraka io raha misy ao Rwanda ndraiky RDC io. Ny raha mahagaga tsy sakin'ny filohan'ny SADC magnano ny hevitrinazy or République démocratique du Congo membre agnatin'ny SADC. Anao ne filohan'ny SADC président Rajoel. Bonjour mon frère Joachim. Anao président ny SADC mitandegny hevitrinao ne zao tontolo zao hoe amy raha misy ao amin'ny RDC ndraiky Rwanda ino tsy sakianao vola Congo ne agnatin'ny membre SADC vavanao fody fôtiny rahalahinao ingay Paul Kagame Rwandais de tsy sakinao volagna miala tsiny miala fondro président io nefa nivolaniko tamin'ny voalohany tsy leonao hitondra SADC io fa anao mila oeraoera afaranao volaniko tamin'izay zany voalohany afaranao hitondra SADC ho alendreto africain reto baraka any anao agnatin'io SADC io ny organisation mondiale jiaby fa tsy mankasitraka ary fa niboaka baribary hoe stop tsy ankasitragna raha misy RDC Rwanda. Anao SADC tsisy raha volagninao tsisy raha jijinao fipozy ho antemahora anjaratsika vahoaka malagasy mandiniky isorako anareo nitandregny tapany hely zigny fa zoky be tsisy andran'izy mifody vava koa tsy Zagnahary mamody vava izy ndraiky razagna tsy marigny raha za mitsanga tsy mazava raha za mitsanga
aza miaraka amin'ny vahoaka. Ciao, bye.